Inggih itu dani sarang sami sane banget uang yang didiang mungguing daging cari deni sane mangkin jagi kawitin didiang aduh indek cari Seka diatur di tiang murdan ingkang caride wantah hidu dalam balingkang sahu puniki rabini kang cingwi sane sampun saya nang lima Sumalene jadane sampun pada sauninge miwah sampun nyungkemin sarang sami kewentenan puniki daging caritane miwah sane sungsung siwi kadi mangkin ring balingkang mawet cerita saking riyen inggihan daging caritane puniki sampun suwe pisan wiyakti kewentenane waluya sampun nemuang bali kuna dok punika Raja Bali Maha Sakti duaning baline puniki saking riyin sampun kewawuh Sang Prabu saniluwihing kawisesan Maha Sidi miwah Maha Sakti ne maparab jaya pangus mungguing papase hidu Sang Prabu dok punika wantah hidu dalem jaya pangus doke kanton Bali kuna duaning durung wenten puniki nincap jagat baline mawinan kebawas Bali kuna sedurung Majapahit nancep miwah nincap jagat bahula Domas ulong dasekale duaning manut ring prasasti makueh prasasti puniki sami ngunggahang rikala galahin nemunin warse Masehi Domas ulung dasekelih warasan iku sang naren ugra sena mangne tegas antuk idadane nguningin rikala warsa Domas ulung dasekalih wantah pemuput pemerintahan dalam jaya pangus kegendros laris oleh okane dane medemu tangan sarang Dewi Danu moparab maya denawa miwah Prabu Ugrasena walenen ama
Sani mungkin malih katuruning ayang dikiang puniki daging caritane saking pengawit anirina. Para raja maring para radune sanenaon puniki nguasayang jagat baline. Sedurung wonten puniki ratu miwah raja saking putran-putran lidedang yang kepakisan saking Majapahit. Rawuh saking